ole clear tu te chibele ve kule tu tu ma chuan heni zan zan la ya khanin FIFA World Cup sani somni peruk final match kan lo en vek porinoma kan be sei ha thena chuna phanga thena chuna phadon lo ti kha chiang reng bok ani chuni zan chungcha nga khanin han soi thok thok ta ila hun pa ngai minute som kwa chung khanin goal halut lo khania extra time anan khela Spain substitute Ferran Torres khanin minute zaparukna chakna goal poimo tak kha aron khung khania chuanin Argentina midfielder Enzo Fernandez sianin minute som kwa pathumna yellow card pahni na double yellow card muin no chhuak khania Argentina hi player kimlo hianin an khel zui khania boi thlang nak viawani baka ni zana final an khela hianin Spain hian an hne khop maya goal shot po kha voi som ni chung set khan nei nei Argentina hianin voi ni vel bak khan nei po ka hrelowa shot on target phei kha chu an nei lawang ti thei vel khani an nei lawang reng khop mai chuanin ni zana Argentina an chaklo nu khan Argentina coach Lionel Scaloni khanin voice te ron da ya lana ang reng khop maya kum sani somni peruk World Cup final Spain laka 1-0 an tlom nu lok khan a thin ri mi lawa ma se shom ti takin a trap zui khania anon ti ya kan en chawonga a tlom dan an chaklo hi pom thiam khop maya Scaloni hian in the Daily Star ina talan danin chak kan lom thiamang bokin ha tlom po kan pom thiam turani voina hian tlom kan thiam zia kan lan tira Spain kha hne na chan an phu zo kani ti in an chaklo na chu a pom thlap ani tinaron ta langa ariru puitling khop maya Lionel Scaloni bi ka hi hemi Argentina te aron en kola tang phai hi chuanin khovel shetaron lo zualang reng khop maya abik takin Messi nen hian aning close ang reng khop maya anin po tha a mo thianang mai hian anin kom thiam thin ani leilama chuanin Scaloni hian in pom thiam viu ma sela khami interview an neina kha chuanin zoom thei ngang lawa BBC Sport khanaron soya player te dem emo thin rimna luan chhuwa pui a hnekin an tlom dan khan arilru atinat ema wangin press conference an nei line in zoom thei lawa katharau thlengin anna ani poi ka ti hle mai ti in aron trap chhuak khania leilama chunin om ngoi mai FIFA World Cup sani somni peruk final hial ten han thlenga ni sani somni pania khan an lo champion to boxing en khanin cham tura be sen kha sang viawani chuanin hei baka hianin mitam takin an soi neu te ron viral na sakhop maya Lionel Scaloni hianin an hna ban sana tumem ti te ko satanga bana tumem ni ti te hria tura tam khop maya hemi chungchang zona haron chana hian Scaloni hi ril ruanat ema wangin an hna chun zom zel tur chungchanga po hun tam tak hun tam jok amamo thu soin conference po ma taka a chhuwa san zuini tin BBC hinaron ta lang bokania baka Lionel Scaloni hi kubin December thleng hi contract khela nei wang hianin a contract a zo huna lo a chol karinge ti kha tam tak anoma December sani somni paruk thleng a contract ani wangin India Today in a soidanin a hna hi abang thut don lawa a contract hun chung chu a len chuak phot don ani tinaron soiboka chon hei baka hian Scaloni hianin mando albiselis bula kharin amade to khan voice alo nei to a December thla thleng ka hna ka thokanga chumi nuwa chon chol ha dam ri ka du to ani ti in ana tanga chol atum thu te alo soi dei to a engponi se then kha chon in heting angan chaklo che hianin fans te atanga dem na te coacharon ka vak na te tong kam chetin rengaron ka vak ang chi te hatam cher khop mai coach tin deu tho hian an tok ang ti thai ani chon coach a then khat po ria ti khan an chaklowa fans te atangin dem na te soi se na te an tam chawa ti khan an bang churu khania Scaloni po hi ting bo ruak hi aron tem chho ve ti lo thai ani lawani amaro chu Scaloni hi anin tuna Argentina squad an din me ka he mangai khop maya ngai lu thiam khop maya team thar din le chu thil har satak ani dona wangin he team ang hi chu kan din le thei to kher lawang chu chuan ka tharau thlengin atina ani tin aril runat na hi social media ron phawlanga ESPN khanaron ta langa chon hei baka in Argentine Football Association AFA president Claudio Tapia khanin kanin biak phot anga yani ti khanin thuron chove boka hemi chungchanga hian AFA president hianin alo phal lawani chuanin Scaloni po hi bang lo tura khan tam takin ngai ni kha in mu dan khalo soi ve shim teu chuanin ni zanan chaklo chungchanga hian Argentina thiam puipa Lionel Messi kha
khovel mi pui tena an bi khani lo thei lo wa lana khop maya tong chho lo wa ngoi reng khan trap biam khani ya khongai thla khop maya chon hemi a hianin media rang aron ta lang na sakhop maya no moi han hlo rual khan atap chuak hiala aril runat na chu thuburol ani lo runner up medal an pek lai po khan a mel adang de urui moi ani ti te po khan ron ta langa chuan indin dizan khanin Messi hianin voice alo nei to lo tong chuak dei to chumia athil soi chu hanin thuak ta ila Messi hianin hetianga kum tamtak chung kan jin konga hian anuam ber chu trophy choi chau ni lovin hetia thian ho ne na ni tin hun kan man chote har satna layat kanin thopuya kanin kung kaina kan ti thatlat te jin kong tin reng hlim taka kan man liam ta te hi ani tin Messi khan aron soya ai ba ka hian a khelpui te le teammate te le staff te kha aron choi moi thiam khop maya Messi hianin a khelpui te le staff zong hne na lom thu soin Argentina national team chu chung ko pakhata an sima wangin a fak hle tin aron ta langa hei ba ka hianin Messi hianin an chak lo don ti lo in resa amoni chu ti turang hian thu lo nei tlat maya anin khelmai rin zan khanin naktu ka engpo lo thleng don sela he team hianin tu mai an thiale thei to lo tur thon thuro pui han ziak tling to ani tin alo seilok ve diama chak lo tur tu hi a shelok ani mai lo mo ti kha tam takina an zona lo piang ani khalaya khan in mudan khalo choi ve shim ula chuanin Messi hianin a teammate te staff te coach te choi moi thiam thei khop mai chu tiang bokin Argentine Football Association AFA khanin Messi trap mel thalak tarlan pa khanin Mittui hi kan Mittui ani captain tin shiat reng tur thu chua an siam zui ani anon dia anin choi moi thiamang reng hlom khop maya Messi big phei hi chu khovel mi pui tam takina an duron khani a player thasi in ngai tlom I ma eng ma ding theilo ani ti ten an soi thin khani a record break karani a record make karani bokani ti khani tam takin an soi sup make bokani churin Messi hianin hemi final an chaklo nu te po ni ma po khana ni a Argentina national team atanga chol lena tum tur thu hi official chunala soi lawa ma se he world cup hi atan world cup nung ber ani kha muari nom to le maya amaro chu alim chon te po alani wang te po ti thei ome Messi hianin ramtan ka chol ta e ti official ron puan thuai po hi tam takin an ringa tu nai chon engma khatiang kharhriat tur ala om lawani heti lai hian Messi hi kum som thum pakua ani me ka kum sang hi som thum world cup hen tel le don ta sela kum som li pathum ani chho don ti na ni kha chu ari nom to lo khom maya heti lai hian news chen khata chuanin Messi hianin chol chan ala tum lawani nai vai ber Copa America in khelle tura po telle nge te ma chhon nge ala tum thu aron ta langani tin yahu sport at point mu turo oma engponi se Copa America te po Messi hi le tel chho le zel don em kan hrela wa telin ringem hei news chen khat chuanin a tel le don ani ma chhon ala tum po in alang tin aron soi ani heti lai hian Argentina coach Lionel Scaloni kha chuanin Messi chol le chol lo tur thu a hi chuan ama Messi du thlan na chau ani thu le an thlop vek tur thu aron ta langa Messi herin chori ka du ramtan chol plen ka du hati po khanin kan thlop tlat dor ani tin aron soya anin po thale ni ti kha chiang reng ani chuti angani lai chuanin Messi hiram tan lo chol po ni sela mimal angzong kha chuarin a club lama kha chuan ala chol don lawa Inter Miami a hianin kumsani somni pariat thleng kha contract an lana ewang khanin ala chun zom zel don thu hanon ta langa angen modan hrimhrim lo seula ni zanin khela te khanin Argentina khanin an ti theilo hrimhrim ani an khan lo hrimhrim ani tia tam takin an soi te kha in lo thlo ve Argentina fan so khanin lo soi vele hrimhrim te